asida na say your words of encouragement ni nyina yetimi ka bu motoro bi nso ayefo ntum fram na ye de afrafra mu a ye be call ye news portals no so na ja ye kwakọhwe ne etwa guo ene na wotwe nso mkire weekend dia nsema akoso ya pa ensema mu dia awrehu dia kan dia se dia wutimi ka bi ye nso wutimi nka ensema akoso pa ene nso no nyame ayadom nya beba akọ e de beka etifo ene ahwefo abrabo eho ama wo no mu nti ye damo ase sanso ene eye Monday nti be ye tech tip no an tum tekum tek yebeje no afen so ne akoye billboard no so ne yedru street ne so a na jawabo modin aba be kan wadwen e wa ha na ne me ye nie yakoye nim kakran na akoye Monday ne de Beko People's Parliament jumedie no so entertainment novella music enwom ene be ma nwom na dross because akoso ya nyame adma o kina na bosum no ewa ne sa na je Ghana man tina ya anya ya dia ba ye until Wednesday first na je say akoso ya nya se Ghana man tina ba wie nti ba be ja no krasa dabi enema na ya sua se da laji ka se sala na kwara wie ya enje se nya mesumasa sa pepepe enti no yesuban ya yetutu ye fo ne ade se Ghana man tino e wo se ye de to asoko March April May June July August September October November December January ne ye de ne mu san ye ko ye de ne mu san se ye wie ba ya first quarter no ye de akogu na se sie na me kan ye ko so ya na bibi de wani so na wo ba ya ye ne tentem da so udim asemwe me ma me ba ko o kan no wo bono o se be ya ye bi encha na aba ne no ya ba ko ni pa be ya ye bi encha na aba oni ka ma so na time na so me na me ka kire wo nti no bibi da wani so na wo ba ya me no je nya dai what's then only never day edu edu ba bia wose DJ fo nkasa edu ba bi ayire ne so ano wose DJ fo nkasa ayire so pa so dia wose DJ fo enkasa fine ya jatum enso to lo bi dia ase odi abako ahwim yo nti wose aya yi ane sakosua wada ma minim komoko an woni na di enche mu ebusua Abena Mozeeno minim nua ba akosua green DJ Holy na Pope Obobi ye ba be sumo no pai nti bo modern na ne ye ntena no pai amania me komwe ya mewe imi frimo yesu fidie mami yetu amana mami welcome to Monday morning. Ebusuya Mass 89.7 FM Max Morning Dew no asokuso awutie no yaba no de na yeba yensa aka yewura abeku esifi ba we anyim se oye motivational speaker na de amepa wo ne ho ne se kasa na yebeba ne tirim bia no wagya atom se ye nkran se ye twi se ye brofo ene eba ne tirim a no de aka ho ni nyina eye Ghana kasa ebo ase de dasoa ewo Ghana mantemu no na empuntuo kese party mi aboma mo enti yewura abeku ahoma no so a yeda wasem wachemu akwa badeba Max 89.7 FM ye Max Morning Dew motivational segment and I say that segment no eso a special good and great morning to all the good and great listeners of this special and good and great station Max FM. Like I keep on saying, the Max Morning Dew crew, you are doing a great job. Keep setting the pace in the radio race by God's grace. Abeku is Sisi Bane. Ni Easter, a call Emily, the war, Easter series non one treated Diane. Easter, a call Emily. In Jishin, in Jesco, she didn't title Eddie, Nick Asemo 12, no, but I know Easter, the family.
12 lessons from the Easter story. What can you say more 5 anymore? The America feel that the channel. You can say more, you can say more. God will use you. God, the flat so will put you in pain. Don't go to it can pain or baba have. You can say money just sacrifices brings promotion. Ke o sacrifice over no more. You can say money work for okay, people will hail you, and at another time they wish your downfall. So what about wish I could you hear why you don't know trembling. The Kuba Sheni and wish I could ubashi. Last week we credit testimony anymore. Betrayal is part of life. I can't Bokuba Jibokeha if after oblige. When I was credit testimony G6. The testimony G6 of Bayo is that a family, human beings will disappoint you. Human beings will disappoint you. But Mother Sabaha only Anish. Everybody you know kind of disappointment. Or no, he generally go disappoint people. You know, not disappointment. Oh, what is that? Disciples say, 12 disciples, you can say, Lord, 12 I'm a cheat, you should give me Saniba. Cross no, I'm a fair, I'm a truthful. What a disappointment. Jesus, no pay. Pedro, a lady, a dinner, yes, 3 times. A lele, she be good, a mother-in-law, very well. Atana, Jesus, we are challenged. Judas, we all but I told you the Timothy no employment. Kumono way. Nakabomo, no, Bahia, the Yahishika, or any Miss Jemaka about Judas, will hold a master. Think about your local disappointment. Oh, alone, a disappointment no nutrition. Obi do kwere be sa na ni pe school na this morning no here disappointment ni o church pastor ni ke boje asafo ehihie ni asafo e ba helihie dia na ko here don o best friends wa no kela ya ni ku keleba o kela ke o balo ba gbete gram ni be ba che eke owu alowu na ameti family member ko no wale wa ke e fabe ko ni ke jeme ni ba wa meni meshe ni jeme ko tale ko e wo no church members asa fono kameja ameja tana ni onayala inlo mo ko ni nayala e papa jeni ni nayala they are rent 50 bus by machine 50 bus they are rent me eke ni bata bus ni. What a disappointment. Only two money, but no employment, you go pay, I'm a well, go be, I make a business, maybe a few, I'm a running. Oh, boss, me a promise, boy, I can buy triple, okay. Make a have a promotion, Diana, a town need you, boy, you need to remember. The long and short of my message is this. Anytime you hear the Easter story, remember, human beings can disappoint you. Your partner can disappoint you. Your child can disappoint you. Your best friend can disappoint you. Your pastor can disappoint you. Your family member or members can disappoint you. Your church members can also disappoint you. Your workers can disappoint you, and your boss can also disappoint you. Anytime, before we know about Easter Shemo, Kemo, Kaimo, Ene, Ake Bomadasa, Banyani, Ameha, Unini, Enishi. Anytime you hear the Easter, so remember, human beings can disappoint you.
This is Max FM. This is Max Morning Dew. And this has been and is a big bar. Over to you, Abena. I go say over to you. Aye. Over to you, Jolati. Enyasem kitwa, enyasem kitwa. And a pay the Hello. Nyamishra, papa, oh, fe. In the wishing. Unsan krame ya de nkaka krawo. Udi obe You mu. do your favor. Nyago You are point. no. Akoso ya waso wada wasi o. Yensu ya dana se papa fa juma jebu. Nyame nshira. Brade. The effect is working here kwa be. Mo a job. Nyame onshira o. Enti ebusia uncle abeko esifi ban na wabeboy na no pay. Eja your motivational message and such me aka e wo max 89.7 FM de na ka kire papa ye nua be ma ya de nyina ye kunu ye wo fa nyame nshira no pa e na me kan kan enu adwobu nyame nshira pa ye ya go so ya wana ka no ni diatem You are no. Thank you so much. You are grateful. Enti abusuano no no uncle abeku esifi ban wabeboy ma ye max motivational segment na say asida de no etimi akabo mu e de asom ho ansa kra na ye bekoso anya akoso ntimi ye sure say onso wonsa etimi aka ho de ene yesua de pa wo say disappointment wo ho na mo obia betimi e disappoint wo wo sofo wo maame wo yire wo kunu wo nua ba ai uti Easter story now was say manimna wa dream say disappointment de e wo ho or the Peter ti de example say Peter oh yesu mi no beko yesu mi no wa na ewuo enso akoso ye to da bi no say onimu ba bia minimo ntini mo fa na asem efofore me enti disappointment na de e wo bi asenti na wo bo obra na wa hwes kwan so a wo be fa so abebo na wantimi amana hawo kwan biara eso Max FM 89.7. Can you bring the wafa? Some power where yes na winya. Welcome to Monday morning. Enyano. Afanya misronya jumana nyami besrayen. Obraya boya. Amoya muraye. Ebe ya efri yanara. Amaba ya efri yanara. Ejano mapofo. Asitrebe ya efri yanara. Amaba ya efri yanara. Azize. Yamo yemuraye. Welcome to Monday morning. Ebusuya Mass 89.7 FM Max Morning Dew and our Sobusu a eja wutie no na wutie ende a na so wudi wa fidie ne to TV dia na Max TV kona kohwe wonu ba akosu atechiwa akosu ya enkrato we dia munye enkrato nkoma akosu atechiwa ne ho aye fe papa akura na ne ho akono sei ne ho afo nyame enhira Max TV F4 na anopai die ensima etwegu ade fontenten fidie so ye ko vlog ne ye ko blog ensima wo so wotie no ye kan nyina boma na ye de asomo na no ada ya nte asem papa wo kopie mu ewo Accra New Town me che wo free circle na wo ko New Town abansoro bi ye wo ho no mo ene adwasa adwiri agu fom a amanipa miensa entino enche ebekwa kwati emu enchiremu ya enye asabgetoa afen so yemfiri nkran Accra New Town na yensentena nkra hayam na yenkoye nim ye koye nim dia na mene okasai die empanifo ya wonomo ene Ghana Police Service eyenhwehwemu pefe aka abomma mene okasai okopie mu ewo emfimfini mantema the Central Regional Police Command wonomo ensaka abrantikwa one kwa we dey for 40 years the papa pra 40-year-old man yani din edi Samuel Bills akwa na mo amun Mass TV ni yen socials no so de muhu say papa yi wo buru maami bi a wanya amfihia no aduasa 30 years allegedly say eye ne yere
na asɛm no bɛto odwa no na kyɛ sɛ emu ɔdwerɛm sɛdeɛ ɛbɛrima timi boro ɔbaama mogya timi tu ne hwenemu na wotietia na yase na nya asɛm ketewa koraa nti Ghana polisifoɔ de nhwehwɛmu tɛntɛntɛntɛm ɛto dwa me no kasa deɛ owura Samuel Bills akwa ɔkakodi apolisifoɔ nsɛm wɔ mfimfini mantam na apolisifoɔ kyerɛ mu a ɛnaano ada March bosom da na ɛtɔ so aduonu nsia nson koraa mpo no ɛwɔ bra na 9:30 abɔ nka nwumere deɛ ɛna Samuel Bills akwa ɔmo hu sɛ ɛneɛ edikadikadikadika wɔboro ababaawa gidigidigidi obi ni mbɔ ne kora maame di ayɛ no osi wakɔwia na deɛ o sɛdeɛ nye o na mu kwan a ɔfa so ɔbo na obi nso timi twa ɛkɔto wade afo ntentɛmfidie no so no ɛno na ma Ghana polisifoɔ ɛyam hyehye wɔn a wɔn nsa aka sɛ aberanteɛ ya me no kasa deɛ enyame yɛ adom a ɛnɛ da dua yara wɔn ayi arrangement bibia sɛ wɔn mo de ne kɔ akɔpie mu ɛwɔ court no mo kɔ akɔdi na asɛm na ne nti a ɛwɔ buru ababa a wɔyɛ ne wabɔ no papa wabɔ na bɔ ne oni ho de nyina ka ho ya enye asɛm ketewa nti yɛwura Isaac Evans eti wɔn yɛ a chief inspector public affairs unit ukopie mu ɛwɔ mfimfini mantima polisifoɔ wɔn mu akache wɔn wodi dwuma wɔ hɔ a wɔde ne nsa ahyɛ krata yɛ sɛ wɔsɛ nsɛnkyerɛfoɔ ɛne Ghanafoɔ nyinaa obia etie bi na mo kenkan bi so de medin kan eka se enano ada kopie mu Accra New Town a na che se enipa no kra mienu na che se omo hye yabansoro na ase na gya womo ebo mpaye ene se mienu etimi eto na nanom ewo ense do ya enye asemketo a nano nso ensuo de eto nano kwasi ada no ye ensuo toye a wo se eto enka se pampam me enti wo kopie mu ewo tema manhia ana mahen ne mpatamu a ene ensuo no atimi egbo moden ehwe nkrofo a mankora makomako edunan 14 nkora no mu nyiye ensuo no nyame nkwanka de wono mu ekọ ene se empanifo de wono mu nan esisi akwan mu amino kasa idie ai wo mo atimi a rescue enkwala no a kese ne ohia yarehwe nso no wo si ne su dikadikadika ne nyina ne se ensu bransam etoye ena ada no na ano ode nyame nko a enkenkwara makomako 14 enkom nyina ede wo mo ekọ amaya umano amaya mamana adiwaya nora nyamichata Max FM 89.7 ebusia yebebo ede ewura emrahye bedwamfie na wokopie mu ewo emrahye bedwamfie a ba so bedwekwa wapa wonum se womumra na womamahwe ya mamra ne eho enkro ne ba ho asem me constitutional and legal affairs ba so bedwekwa wapa wonum no empanifo de wonum nyina edin ababetu dwa se de be ya ombeboa na educational reform bill na Ghana for esu ho no ombetimi akeka ne emasi ani na babeye mra na atimi aboa oman konkron Ghana ya enye asemketwa enti wukopie mu ewo mrahye bedwamfie a honorable Shaibu Mahama wonu wogiram se a chairperson de ama saba sombedwoku a wapa wono no afenso wukopie mu mrahye bedwamfie hono mo a se wono na wogiram se dabo ya mrahye bedwamni ena honorable James Enu wonu wogiram se vice chairperson
ɛde ama saa abasom bɛdwakuo yi wɔn ɔyɛ tema west mmarahyɛ bedwamni ɛna honorable kwame yimadu entry ɔyɛ ranking member ɛwɔ na kyerɛ ne dibere a wɔdi wɔ hɔ no ɛbɛsom ɛmanfoɔ no bo paa wɔn wɔgyina mu de ama asante akyem central abatoɔ mpɛsoasoɔ sanso na honorable alhassan tampoli sulemana wɔgyina mu sɛ deputy ranking member gushegu mmarahyɛ bedwani afei nso honorable hamza adam wɔyɛ member kumbugu mmarahyɛ bedwani ɛne mpanifoɔ no deɛ wɔn dɔɔso paa mmiɛma ni sɛ makeka wɔn nyinaa din ɛde atɔ so honorable galga james wɔgyina mu sɛ ɛyɛ bolisa ɛdi ne mu ohu ɛde ama mmarahyɛ bedwamni sɛ de bɛyɛ a nneɛma a ɛbɛtumi akɔ so ɛwɔ educational reform bill no ɛbɛtumi agya ne nyinaa so yie pa honorable kwekwa asante boaten ɔno so yɛ member asante akyem south honorable nana agye ibafoɔ awu a wɔyɛ member menhyia south mmarahyɛ bedwamni ɛna honorable joseph apia boaten ɔno so yɛ member afam plain south ɛna honorable philip fifi where the oli wunipa o honorable fifi backman member kwasimentin abatoɔ mpɛsoa ɛsoɔ tam george ka ho mame moni dien honorable samuel nate george ɔno so yɛ member ɛna honorable kwame georgili kagba ɔno so yɛ member honorable anthony ni ɔno so yɛ member honorable sanja nanja ɔno so yɛ member na ne de akɔ we de asɛ asɛm sesi akosua tua ne nanti mafia akosua honorable bismarck tete nyako ɔno so yɛ member ɛna honorable kofi obri yeboa honorable francis xavier sosu yɛ nyina nim sɛ ɔyɛ mmarahyɛ bedwamni ɛde ma madina abato mpɛsos nti saa ba so bedwokuo yi ɛna parliament atimi apa wɔn wɔn bɛboa na constitutional and legal affairs committee no wɔn atimi ababɛda no ɛwɔ mmarahyɛ bedwamfie Max FM 89.7. Ebusua mensa aka daily guard krata na daily guard krata no animu no katafa no kesipe de animu utim ho say yatro 73 billion sole source road contractors under fire we the Ghana for manimu asem a kese ababeto dwa say 73 billion Ghana cedis Ghana enya America sika Ghana cedi ya kese wo mko praise nka wo mo pekwan aye no ehwehwe mu course no mse fragadam kakra bi etimi ekoso ntie ne empanifo bo wonu ma chiri pa a enye asem ketwa nanu nso nanu nso Newtown asem asiye no ene daily guard e dia ba wo chem se apart from nipa na wonu mo afiri mo atona na mo nse de no nipa na mo hye eden mo mbompa na kese o mo buru aduasa 30 ena edanitimi edwirigu wonu so saa ya na enye asam ketwa we ye delegate debo krata Faway Edia Free Kobiche News ewo Facebook. Yena enim say nua bema Kobiche wo yen sentrani na wodi dwuma so bebre ewo man mu boa e ma chese impuntu otimi eba. Na no ada no wodi na wodanti yesi Nyankopon ehia ne papa na wodi na woda no na wo fa so
ya ababa abaya cerebral palsy yare bi ache no wonya mfinhia no kura enkron watimi afa so akwakosra na koye na droye kese woguso a esrese Ghana foi eye me munua be ma kobiche madwuma me ye no eden pa enti se ba betom se ya eye na maboa fisa akora no wahye fie saa ya kese me no ka se di obeboa no watimi a start school na akora wanya 9 years a afiansa na obeko school die more dream. Enti abusiama 89.7 FM Max Morning Dew ena wasoguso wutie ne nsam no ye di kaditie ena ne wasa wutie na ye de asomo anopai bomode a na ene ye ntena sede be ya ubehu ne ekọ ene ne eba ewo oman mu ya enye asamketo akra na ye wie ne sane ye ka hye wo se ebia na obi di na woda ebi so a na obi atimi ayade ma kyese aye wo de wani aso upese obo nipa koraba so a eno ne se wodi aba ne yatimi akenkan ede amawo ya enya sebge so ye event bibia betimi aba na ja yatimi akenkan amawo ahye nipa kwa no nyam ebia na nipa no wabo ne homodin bebrebe ti se dem na me ye kwabiche die no betimi so ede aba ne aye ne the same thing so the be ya bibia betimi akoso ye ewo man mu titiro ene nimpomtu Max FM 89.7. Abusuyama 89.7 FM Max Morning Dew no wasoguso awutie ne ye that's why we Ghana month ni mkai hunu se ochina aye last day of the month ni mo nsem no ka say de ye da so a we Ghana month ni mu
afei na wode wafidie no ato ha yɛse yɛda wase nyame wo nhyɛ papaapa na sɛdeɛ yɛ ne da ne da nyinaa no ɛnɛ yɛ dwoada ai ɛnɛ yɛ dwoada march bosome da a ɛtɔ so aduasa ɛwɔ afempem mmienu ne aduonu nsia mu na dwoada bia nso yɛma mo tech tip enti ɛnɛ yɛ kɔ akɔhwɛ mpanifoɔ adwenkyerɛ ɛwɔ nkwaraa a seesei phones no wɔn asesa de abɔ wɔn bo deɛ na etimi de brɛ wɔn effect bi wɔ so ana yɛnyɛ nkwaraa no nyinaa na obi use ne phone maame kura ne deɛ wɔyɛ ne call maame kura ne deɛ wɔbɔ ne game na akwaraa no nso kura ne deɛ ɛde nsunsuansoɔ na de ɛbrɛ abusua no nti nyame ayɛ adom ma yɛn nsa abɔ mmɔden aka ɔhene abakan yɛn nyinaa nim sɛ ɔhene abakan ɛba ne sɛ cyber security a wɔde mu ntintiman paa wɔn akora na wɔsan gyina mu sɛ CEO mekyɛ chief executive officer ɛde ma cloud 369 system ɛwɔ Ghana ha sei ya enya asɛm ketewa enti yɛwura ɔhene abakan wɔ so a yɛda wase mu akyɛ mu akɔ aba ɛda mamba 89.7 FM max morning dew yɛ tech tip no ɛso yo media ba meje so na mpacho wo hoye de nyame adom yɛn nyinaa yɛ ho yɛ na wo nso nyame adawo ma bibia bɔkɔ anɔpɛ deɛ yɛaba wo nkyɛn bɛgye adwenkyɛ kakra sɛsi akamea yɛ sɛ nkora ne mpanifoɔ nyinaa fo ne obiara nyɛ ne deɛ wotumi bɔwura efie bi mu akwaraa kura phone ɔte akonnwa mu ɔyi n'ani hɔ mpani nso kura phone ɔno nso te akonnwa mu ɔno nso ayi n'ani hɔ ɛdeɛ na mpanifoɔ ɛwɔ a mbɛtumi aka fa saa ne ɛkɔ so yi ho yo binya ba anɔpɛ mesa chia na machia watifo nso nyinaa sɛdeɛ da yɛyɛ no no ya na adwada bia no yɛ detectives ɛba sɛ de bɛboa yɛ tiefo a mutie max fm na me ba wo question no so a na yɛhwɛ nneɛma ahodoɔ a sɛ ɛyɛ o sɛ ɛnyɛ o nkora yɛ expose wɔ mu to phone at the tender ages kwasɛm na me lecture bi ka asɛm bi ɔse baabi a wiase adu no either say ube joining the train na ɛsɛsɛ nipa akɔ anaasɛ you be left behind na wode nante ɛdi train n'akyi na deɛ ma ɔka wei ni sɛ sɛ ewiase no do an era a ɛyɛ a digital era na in as much as say digital era no either say we join the digital era na say you be left behind na twakunkun a nyina yɛgye a yɛyisu ɛwɔ wiase nso ka asɛm bi sɛ adeɛ biara mo so nso no ɛyɛ ana asɛm wɔ ho kakra na ɛyɛ internet anaasɛ phones na yɛ exposed to yɛma nketewa at the tender age no yɛwɔ ɛfa a ɛboa yɛn ma no ɛna ɛwɔ ɛfa bi nso a ɛde ɛhaw kakra ɛbrɛ yɛn ma no eti no na mekyerɛ mu akɔ sɛ saa ade wei a awofo bebree na ɛpɛ ne yɛ no yɛkyerɛ mu kɔsi aseɛ wei a yɛbɛba bɛhu sɛ yɛyɛ ne moderate a ɛbɛboa kyɛn sɛ awofo bi wɔ hɔnom a ɔde phone bɛhyɛ ne ba nsɛm ɛfira no pa kɔpem sɛ akwaraa no ɛbɛda ɔbɛda nkwa na phone no da ne nkyɛn ansa na awofo no akɔfa eti no mehyɛ ase a na medi kan abɔ nneɛma a ɛyɛ ɛwɔ sɛ yɛ expose yɛ ma to early technology ansa na maba deɛ ɛnyɛ no so na mehyɛ ase a na deɛ di kan no mɛkasa about educational access sɛ yɛhwɛ sesei yɛ phones ekura yɛ a ɛnim sɛ ɛnɛ ne phone no yɛ kura me adeɛ bi a me mepɛ sɛ mehu wɔ ewiase biara no me phone ebɛtumi aboa me ama mehu nipa bebree yɛnti aburokyire nso ɛnɛ ntɔkwa a yɛkɔ so wɔ Iran ne Israel ne America ntam yi yɛwɔ update ɛfiri sɛ yɛ phone ebɛtumi ama yɛ update wɔ saa nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase nyinaa mu na yɛde kɔ yɛn mma no so a
your platform which is YouTube Kids. I honor no Yamano Tunisia about alphabet, numbers, any Yama be because Yamano Omo Nina, Omusano Munina, yes, Omu to 1, 2, 3, A, B, C, D, A, Neneba, I, S, A, S, O, so, and this are Yama Renina. Can you imagine so? Because if you are class a program or phone so a chronicle school bar, bet me the phone as also at was so estina sad nemano ofi. The such was to be my friend be digital literacy. Digital literacy no I to say and then in name no castle you want paying for the bread so more affecting the home phone so this somebody ama omuma. I didn't hear because sad digital literacy no yempeni for no they were not exposed at the early age. And, you know, even those who kind of phone always, you know, or perceptions be aya, this is okuhuneba. This okuhu ebia obia winning phone mo a channel. It's a boy a man expose you to technology at the very tender age. It's a crime being, you know, or so laptop BMO or so computer BMO or so any electrical device BMO. When you acquire or be first or be manipulate and I say or be maneuver ways around that particular device. If you want to know, you share improve problem solving skills. There were a lot of games that your digital device, no, which is your phones are your target my a waso and quality boy a be or my dream na a or more decision making very very sharp. There were a lot of games which is a puzzle. There are a lot of games that you do one. I think that the latest one at the home for me a word into which me boy a word now I'm correct and I say went in here now I indicate you say waiting. It's no a boy and crano a bio or my dream or me problem solving skills, especially with the puzzle games, you know, of which I know and people will find it very difficult to do some of the puzzles, you know. If you want to know access to global knowledge, then you can say, yes, Ghana, and so, and to acquire a person who are my holders, you know, with the use of your phones, it's in a Nema a course, and Ninkasem Kranona. A bit maybe I share to acquire a course, but then I did the yesterday. It sounds like we do bit in the phone ISS, you know, and chronic craft phone now. The beer of a or more access to be now or more timid access. It becomes a better entertainment. Phones no and chronic craft. Who was it? A chronic craft phone was over say. One can be the answer and umusanshi, but phone a chrono, a several entertainment at their manner. Ama Ubiana and Kasai, but Ochohona or Yumi, Ochona or Sreshe. Yes, all these good sides, no. Yes, I'm slashed the negative aspects are a war at the Emma and Crano. Now, may quote the negative aspects and so you really be risk addiction risk. See, a better. Your mofano it me addicted to phone in a way. The phone can now so be then I will just phone and no because we're very, very addicted to phone. It means with that phone, we feel why empty. It you know we one of the bad ends you're exposing your money to phones at the very tender age. Emma or more no enko because who is a phone in China na media so active. If you must see a poor academic performance, who so no I do my man. In most cases, see a kind of cry at our for the brina edge phones now, your man phones now, videos, any games. And omotai edible. In as much as say a war
mmɔfra a wɔgye a wɔde sua deɛ no wohwɛ mu a bebree naa so deɛ a ɛyɛ videos ɛyɛ games ɛyɛ pictures ɛne even sites a wɔn kɔ a ɛmmoa wɔn asɛnkora no ɛna wɔde hwɛ nti no ɛma wɔn academic performance no reduce ɛkɔ fam koraa ɛna last one I mentioned and also because of young men it reduces social skills. See, akra no the phone man akra na n'ani screen n'ani saa almost there 1 hour so one the phone na nti no ɛma nti create connection with ɔne ne yɔnko nipa nti akra no bɛnyina a yɛbɛma no tax ɔngyina nipa no mu nkasa no na osuro because ya exposing it to sa nneɛma no bra onye no baabi a n'ani si ɛyɛ screen so ɛno na watena phone ho ayɛ akɔpem sɛ ɔde anim nti no ɛma ɔbɛ nipa mu a ɔfili very shy nti ɔntumi ngyina nipa mu ɛnkasa ɔntumi ngyina nipa mu ɛndeliver. ɛne sɛ phone yi ɛboa yɛn nso ɛha yɛn paa ɛboa yɛn nso akɔyɛ sɛ ɔmka asɛm sɛ domfo kumfo ɔdomfo kumfoɔ exactly you know was see a moderate phones na your money use especially the content you know as our for your man issue. Okay, and see Ohinaba kind of Cloud 369 Systems Limited. Yeah, that was a papa panya coupon show, and he said a Danny yeah no odi ni amu ye poti ebe tudwa na bi anom ba bi wo honso na wo de atato se de be ya etiefo a etie wo ne wo no mo hwe yen wo YouTube Max FM Ghana ehwe wo chiri kwan a enye yira kwan kora yo bi ni amba jo me da ase ene de na ye mande nti adwoa na na ode ama mi Abena Mozeeno Abena Mozeeno we da fatere ene do da tinorama ana adwoa da matiase Abena Mozeeno we da fatere whatever. Okay, it's you know class 369 they say you developing softwares, you developing websites and some cyber security consultation. It be shops, multiple shops. Now the POS point of sales that they are managing shops and also it may pharmacy, hospital, all these website softwares you develop it for these institutions. Boa omujumedi. It you know so now say open software for wojuma oya open consultations so bet my free number is 0247 116634 0247 116634. Hina bakan yankopon in shop papa pasa no penso obeboy na ye dwumade a ye di netimi akwanenim e wo tech tip no eso yankopon in shop. Welcome to Monday morning. Enti abusia o hina bakan e na wode ne dia ba begu no. Osi phones ni e de menkura ne de ekwan bi so no e ba fa na disua side de eye. I say ye jama no monitoring, nothing. Obi kai nothing come from. Them kura use phone ya to obi kura we use phone to the extent say wo hu nipa oni nipa hu kita hudie no na deficiency kakra aba honom. Ti awofo ni wo ye ne ma ye hwemma ye ma ye ni enkosa side ho nti ye beda na se. Unya obabia just a mass 89.7 FM max morning deal so. She rock the money pay off the phone or bread you man febin kahun or suru she rawan na where she round me pep guarantee me say no Chena sem me kwa de nim me de me watch no pampi ninja in the muda open me bonia open back to sender they on me mono ni me time for one or you don't see the oh you don't see the oh I tell me we be so wrong but in me I'm bound to win oh yeah me
print bia enkameme I say no na wo dey career bia wo dey carry me wo pa je say e get die sede na yire so pa so sede na ra nyema betimi akoyie ya enye asam keto akra ma 89.7 FM maximum deal ena wasugu so aja wutie no na mene wo ekasa de ebeko ye billboard no so anso asanwum ye de kakra wo Max FM. ana de pa You wrote me off again. tiefo amutie na mo betimi akire mu Yes, I am a man. Meaning, yam, Martinelli. Or can we win Sirodom? Or didn't I see I'm bound to win? It's a shame, not to be beyond. Cause I'm a work in progress. What's it? I am a watch to my home. I am a watch to my one of Parimu. Meaning, yam, Martinelli. Very, I am a Cassipa. And shall be home, I won't see her. And my preference, I can marry me. That's a Waiter is he that lives me home on my boat. And one big friends if you're carrying me. That's how much I say it's so heavy. See me money makes it time for money or you don't spinning over. na esanse Max TV eye odomunti no ena ye ka kire se nyame ya dome ya bepie mu ewo multi TV channel no so and one is so very scanning with decoder tiniye pa Modiana rescan with decoder na ma unsa enka Max TV anyema etwakuo say ye bo say ye kuturukobo Ebidia fast force who be no Mass TV e de be kire wo ewo multi TV channel no eso afin so ban say agudie entertainment ni ade a oh eno so no ye de formula wo TV no eso telenovelas de momoni twa say Ghana number 1 channel Mass TV enti bo modern na risk and decoder no na ma unsa entimi enkana hwede efuani ayikan fuani krotwa wisie me wo for wa he o se fuani krotwa wisie fa hwade ewo Mass TV no eso abusua ena ye juada ntimi kai wo se ema yade nkunwate ema yare entete wo ema yare enye enhahawo ema wankasa na wabrabo na wote ho no yare enti no asa wo hwe onipadua na wo wedi a wodi so wo se na me kram ba wiase be ye die ni ebia na wadidiem na enkoyie enti na Royal Organic Clinic aba edi amawo ye ma dietary advice na we obi opese oba no be ye reflexology we ho so a ye edi mawo na ye physiotherapy enso ebi nso na yare bia be hwe hunum yade ko hawo oba ebeboa ama yatimi aye diagnosis na hwe ba bia yade ne wo eba ne kidney yade stroke enyojo yade prostate disorder stomach ulcers bia na akwakoti STI and say STD which is sexually transmitted diseases and say infection yibi bia na infertility oba ne be ma mo pe bato na so awo ho aye dire na mamo obetimi aba Royal Organic Clinic aba admietimi asam yare pa na bibia timi akoyie no so anya oba ato stress so na sa wonan eso asma na ha wadwen ene agese wanti so bi ebo spray na udwane ubanso a yebetimi aboa ye full body detoxification ewo Royal Organic Clinic ya ye boy homra ne se Organic Hills na eba ne se asoben kire itipaye mu oden ena etew so a oba yebetimi abo yare ne de bebrebe enti ne wosaw ya ne sabebe ya kache ewo Dansoman Exhibition Bus Stop ye ne Chicken Man restaurant no ena edi enhwanimu Modiana friend 0249 363 789 ana 0246 590 978 Royal Organic yeboye mhumra ne se Organic Hills bra ne fa niema ne enubrane niema wuti eco system ne ma eboa ema wapomudin timi jane na so nkambom niemfa ensaw yade afa na ba bia no untimi nsra ye nya ye se bra na besra ye wate na wo ba esanse wo ba
ɛne abɛdi kasobo mu ntino yɛma 30% discount ɛwɔ LG product bi a wobɛtɔ sɛ yɛ bluetooth speaker sɛ yɛ brand souvenirs a yɛde ɛkyɛw aka TV papa TV no nso no ne wɔn kɛseɛ nketewa ne wɔn adentɛm bra na babɛgye bi wate wo ban so a yɛbɛtumi ama washing machine kama ejane naso na ejane naso nya fe na gbadadadada ne bi ana fe ye hu se nneɛma sie no so no otimi asie ama omore yi kaka anyina ayɛ no bra na bɛgye washing machine ɛwɔ mass buy hono na fe nso refrigerator fridge de ho hia wode waduane hyem wode wonuro hyem ɛboa pa enti bra na bɛbɛgye wodie ɛwɔ mass buy yɛwɔ Madina Zongo Junction West Hills Mall Circle Mall yɛwɔ da komo anche say La Paz takrade stores akɛseɛ nketewa ne mu adentɛmu nyina nso no yɛwɔ mu bi ebia na wode wo se wonni nkran ne mo wɔ other regions ne mu a yɛwɔ takrade yɛwɔ Cape Coast yɛwɔ Brekum yɛwɔ Sunyani yɛwɔ Swedro Kumasi Temele ho Koforidua mekanema jaden nkran ha no mudu circle wɔ rice area mu hɔ a ye shops makomako ensia na wo ho a ye hwe na ayetimi asomo must buy de ye ma one ho papa entini se bra na ye nyina enim se LG product de eno so ejane nan so bana beje wo de e wo must buy enchen ya enya sem keto akra eno kra akoda enchen a must buy se bra na beje wo Techno Camon 40 ana se Infinix Hot 50 na ye bomodin a enfa 150 Ghana cedi enhye obotomo ma wo umpe we na opeden eno ye discount kwa ye de chewa no pay afen so beto Techno Camon 40 na wo de 49 Ghana cedi ka ho a ehwo a na ye de smartwatch ni bi na ye friend W03 no ye de bia ma wo phone no eda ba bi na wo de watch no pick course umpe we na opedien yara bana beto refrigerator na for 400 Ghana cedi peka ho na yentimi ema 2000 watt of Benetton stabilizer and original price na nka okoto rank ye de ma 750 and so yesi bomodin a na for 400 Ghana cedi per bra na beje ai must buy de ye ma oni ho papa enti 05 44 019 552 05 44 019 552 ana ade fontinten fidie no so de www.mustbuy.com.gh and ye wuni na minie and ye fa na ya gani komi woni twiem o se fridge di akono o se home appliances si de manage ho kettle me pepa kala na o pen so betimi atwusu wo ho se de be ya obowura ya kacha nya fe na akoye ene na wo kono unim ne wo kwa akofa e wo mustbuy anopai mi busa wo se waduane a wo ye na anopai no emeko ben na wo de ye wo de meko a emu awo mu ni asai ni enko ye ni bi na ye anasa wo de wo se wo pa de penti no wo pe kivo hot pepper ene se watwusu kivo hot pepper dia na me catch one no pese watwusu meko papa efise bia na wo ye adwuma e wo restaurant mo pe meko e de ye mu nuane enye no nko a trobas ahodro mo pe meko e de ye mu nuane efie utimi yusubi wanya wo noodles bi spaghetti shoto bi na wo ye enkwande wankwan piwa bi na wo pi na no pai ai e de waduane a me kanfo kivo hot pepper e de mawo Bora supermarket BM anasa antimi to mi na wo kwana mu wo no unye dru ho no mo pe a me ne okasai ubenya kivo hot pepper ni bi na wo de di wudwuma bia kasima ba ko se na no nson abo sign eka wo BM se ena ye dwoada match bosom da etoso aduasa ai o afempi mienu ene edono ensiemu china sem nyankopon ko anim ti we de bedan ye ho aba koje aboafo enkrato ye ba ya ka bia de beto aso nim se ye ba penso ye street vibe no ye bebo e de wura street ni mu enso na topa na information ye nsaka ne se enso no enye nkran pomponi mantem hankwa ne toye other regions nso manya mo chefa. Shot on target. Oh, my word. What's the Sputnik? Through the middle. Opportunity for the Fabians. They are backing it. Asante, Mr. Asante, what you want to
Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. The Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last-minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our home. Let's cherish our home. Ghana Premier League is back. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Get ready. The Ghana national football team returns to the pitch for thrilling international friendly matches you cannot afford to miss. First up, the Black Stars face Austrian national team on 27th of March 2026. Then the excitement continues as Ghana battle European giant Germany national football team on 30th March 2026. And on 2nd June 2026, the Black Stars take on Wales national football team in another exciting showdown. 3 big matches, 3 tough opponents, 1 proud nation. Catch all the action live on Max TV. Max TV, home of sports. Don't miss a moment. Cheer the Black Stars to victory. For sponsorship, call 0208 623010. Oseye Ghana for Enije Kese Abba. O favorite TV channel Max TV. Abba Multi TV so. Nye ohiani sa obere skani udi kwada no. Na udemu novelas, sports, any shows pia eka ho. Ema yen hwenja wo. Riskani sesia. Max TV, sports, entertainment and more. Get ready to save big. Better itel A100 smartphone and an itel 32 and a 43-inch TV. Now for free yam phone, Ecofi. What's here? Free yam phone. Also, grab Infinix Hot 50 series and enjoy a massive 150 Ghana cedi discount on each purchase. Buying a Techno Spark Slim and for 99 Ghana cedis keke ekaho. Nanya the latest Techno earbud BD04. Better fridge. Now for 400 Ghana cedis ekaho. Nanya 2000 watts Binatone stabilizer. For full love Ghana. Shop Max Buy. Call 054-401-9552 or visit maxbuy.com.gh. Shot on target! Oh, my word! That was the Sputnik! Through the middle, opportunity for the Fabians! They are back in it! Asante, Mr. Asante, watch your man. Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. The Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last-minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our home. Let's cherish our home. Ghana Premier League is back.
Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Y'all hear the man there. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae's 89.7 will roll, will rock. Max FM, what do you do, Okita say? Boy, yeah. Ghana fue minie Afro Moses mitie Abena Mozeeno Abena mitiemu Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eliti so bi fe be dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se 89.7 Max FM. Welcome to Monday morning. I'm saying, Fiemi and Senate, and Benjamin so to talk to her. More remote, Busama 89.7 FM Max Morning Dew, and was so good. So, you know, yes, here there was some Hachimo Aquaba Bew. Say a segment, and she said, Chemuka Kanga cry. When you know, see, I didn't know Sunday and on Sabbath to me a cabby. 7 aboma simang or train upon we dear. And then I'm Deborah for every tree. No, swabama simang or train upon we dear. I just see a do your street in a so sweat. Yeah, and yes, I'm good to a neighbor. Say, streets in the moon in so tower. Na ensuo toy and who say another day a form. I say, be you area any one. My young who was in sweat toy and any insuketwa. Matessa a poeman temu any fababy a was central region so in suno at papa. And the way the money was someone another day so toy no cry. It's soon to papa, a sin so toy sick cassa a bro. Nancassa way the epitipity a pam. And 055 159 8321. Come in soon to na hefana war. Na we dina hefana na war. Here's an annual day match. Only have 2 TVs. Yeah, match TV for so. Wait to me so for 0579300025. Numbers me no amedi to join na eye adwuma. Enti mama metungu ba ko iso. Why na free? Why nie? Why nie? Boy dada na de oni. Emu de we hia. Emu de Philip na. Oh, Filippo in Gazi. Na ho ye de. Me hifa na wo sha no pay. O an pay de mi se teshin. Teshin obro no so no. Won se teshin obro no doso. Adawro ma. Oh, me se First Junction. Teshin First Junction. Enwe so ni to mo. Oh, yeah, so na to. Eh. Etoy ana se petepete ho.
say toy and yes to keep it no. Now you couple view solo pipe. Be dam no, another be dam no. Wow. Nti na je say enye so to mpene nso ne toye. So that na say to eat. Na say toy Ghana and we are no eat. The fresh of what we say toy how no. Nti so ne to na wo frefra dofo. Oh, ne na no odin e wo area mo. So ni to wo hu ne here say wo feel wadofo na bi so say how no was it. Wenti na no pay ye busa we anya de. No, my ade. Na sister wo sister wo kwani utan we se dan bi abu ho nso ni toye no to encha obete nka. Dan go for so sorry dan wo se we. Story building any to asome ensan se nan. Enipa mi ensan. Ye mo shedding. E mo shedding. Mo kasa no na waka no. Ye mo shedding pa nti wo so betimi aba. Ghana for ye because you see the money payment to na yem survey for be survey then is just right. Philip na anu ada na survey for ba ha only wo kai so we can here because who see the na see you cement ba never believe say take governor of Dabi 560. Ore san command the best di na chire nyame shop Philip ye chiate shi nu wa akowro bush road na asefo nyina nyame enhia mu nyina enye na anu ada na ye de surveyor fo ba ya chese ebe kan dan ho asem nso ma ye hu se enso no etowo area mu ho no mu a na ye hwese wo ho te sempo ni anopa yi fasa kwenye swante gift baby a wobi anso ye chewa no pay be masafo kantanka ja wonye ma bibi nso be ne de na ra James Adenta Daniel Adenta ye wo Daniel ba ko ye James ba ko wa Shaiman so Daniel ho esanso wo James Auntie Mabel and just because me body na bia na man kwanko bo bi di na ja atia to mama me enti na se anopa ye pese mo frɛ na ensu eto wo mo mantemo no mo ho ya na ye pese ye temo nka mo ho ye ekosen CD churches the churches and the oba be chirem se ni din na ya sori dan na asa ye den ene ba be chirem na Bobby Asawa yete onka che Ferguson Max 89.7 FM Max Morning do no asugu so wuti e de so wano pe ya ekopem tama no nkro no be boni ye jemu dia ma sports park team no onso betimi abamu 0551598321 mitumbo asa keka 0551598321 ana 0579300025 ye we saw say enso na to obi ka enso ato ma odo akoda baby enso ne dia to papa na wo ho ye wo area nim ho no ho no wote sen se bibia nse wo area mu ho de ai ma ye hu ne ekoso ewo umpotem ho senso atwa homa no ma ni nyina atete atom ana de bie mu nso a ne e beka se ma mu mfra so enu na mu mafra nti na mu nyina beka bo we frɛ na we beda na wapeki wo bi but kosoa na try ai kosoa ikan kura mu diem kosoa na try ebi mpo na wo frɛ 0551598321 na ebetimi abomu e de ama wo
something baby what bro I die where who did anyway something who did it chia something simming one of dummy into some media come my patron no but who did anyway Nigeria simming one of dummy into some media come my patron no who did anyway Nigeria simming one of dummy into some media come my patron no who did anyway Nigeria simming one of dummy into some media come my patron no hey oh Regina oh hey oh Regina oh Hello. Eja kwa me ati say. Me pato. Ame fat jamin someone. Hey, what's the name of man so? Since what Obia ya kulem. Obia ya kudem. Mr. J, baby. Welcome to Monday morning. Lighters in the air. So when the girl them there, dedicated to all of the ghetto girl them. Max FM. 89.7. True lovers in the ghettos. Na say order afa uno mumbia. Inim sa akosua na eba so isana ai. To say Me when na also. And I will ma o anopai we mo what to say. Oh, keep your secret real. So ne de ndo send it to you. Ayi wapata kwa na nso ndi wapata ko. Oh. Da bi e me kwan na ko. Me kwan de half ko. Wo kwan ni wo hefa side wada woroma. Me kwan wo. Teshi tiblo agbeliza side. Agbeliza. Yeah. And then so na tam kwan ni de kwa na sa ahoro so. On the half ko. On the half na ko. Ana ka half. Ana ka half. Ana da. Da ba me bi ya me ba. Me tu me ka me ba ba prepa san ma be si me wo. Na gwata ena eni nchan na say ekwan na nkasa no ehede nye Ekwan na nkasa na enye. Oh, okay. She blizzard she was down. Pat down. So the offer the corner. Aye. Planning nye. Planning the planning now for. Oh. Bema ko say. Na pento yendi anoma mo wa chiro mo ko vampire ni aso mo. Na we ade say wo o aka o mu fili mo no mo mo ban. Na mayen to say bia be to no bi. Oh. Aben kaya no. No mayen. Na ya stress you for say. Esi so na mi wo form pa. Isu bia nya se yi.
so do be na se nsuo ni to na no ye dia no wato be bi na watina wato be bi na wabon ho ba ti se be to yi dia o kra we ko di se mo kaka mo waka ba ti ko kwasem say keep your secret we keep your secret ampa eja kwa me yete san yo nyame adum o na hu ye mponi nyame adum na we mu ho what say nsu ato ho wada woroma mame nyame ni no krani nsu a eto Sunday amachi no enye ize new Apeku Bro factory ewrade from SCC abeti barrier enye ize barrier no wo ka fa nko barrier na wo ka hefa barrier kaso barrier enye ize new ma nsu a etoye from Bro factory junction to Atalaho, the dear friend Atalaho. Traffic HPT and Nuasa Abetimani traffic is 34 o'clock. There's a one super dear Raji. Hey! Yakasa something for to be sure that you won't toy and easy. About an aya yet to my over Bro factory in Nauto. Because in suit to meet up na pejaka. Na pejanko for Nankofo Nayira. Yes, sir. Gata bako muye. Omuye gata na no meja. Oh. Ya wutire ya oho. Traffic a jam ono. Nkofo ya. Sa anopai wonu mo ba adwuma nso mo ba kire mo kakra. Omu ba kire mo, omu kire mo kata. Omu nye ka anko because from road means nso to na agi wafa. We eja ko se wate. And easy. Because a person will be procrastinating the fana. Who will quite obey faster, obey the Rano na ko fanu no kwasem bra kwa me yeda sinyamisha papa e wo be chi what they will how can see pa oh yeda se ani already dia beto so no CSCC for you see baby dia tala area mo ho nyina ya se ho nyina condemn to durable enso na timi ebiri mo mo a ya tibi wo teshi fo nso se wo mo kire wo agbeleza area mo ho enso to ye ahoro wo kwan ko enno na me pese mi wu se epagya akwan ne de ko ya na se eye den anje Gladys nani ogla na wo he mpachai wo area no bohodin na fe baby a enso ne to enso aham nso na wo de ho no so atodwa me de Gladys na me kasa fe do wenya the wenya he fa side pote na wa enso ne timi to wo ho de ne di kan eto wa hapa hello sport on we press the school no and to obi an chance yan ko wa hu da benge yan ne mwadi loto enye mwadi loto if dia ka makoma kakra ni se won se time na so no toye no enye nye kra mpo na obi a wodem ana obi a wofie enti no enu mpo na aye de eye kakra ba se ko ba ni se ejumafo no mko na traffic muni o how dia ende ye ni dia betu ba ni nem na time na so ni to na se obi a wofie no kwasem anti Gladys ye da wasi echi ya do wenyafo nyina enso ne de o se enso ne to ne de no kwasem se ade ye ne den se ena we wa hi esum esim obenti omunyina ena na enye working day nso enti no na bua kakra nka ye working day na nka saatama ne nso ne to ne de anya ne nka abeti atomo ka be very very dangerous. I will say I'm 89.7 FM Max Morning Dew no asugusa wuti ye street vibe no enren so to ye and any 3 days grand so you remember ye sin so no to hapa we poe mantem enti kwan so ni fa so to ye no aha mo area mo honom ana aja wo ye mimi street na ewo block factory ha say no barrier ha de no enso to oli na apra kwan no so nyinara ewo mo ye neat
bo fam so wo mie wona wotimi bo fam dia na wa ba be ka wadwum ko say the line so aye hye no dia ya na meyem e hye me fair get say honorable Ferguson. Hello, Abena Mozeeno. Hello. Good morning, Mr. Shobia. Nyame adom nyina ye ho ye. Aw. Utie mi atwe free wa fidie no ho wada woroma maso atu. Eye. Okay, me ga. Afede me teme pa cho men kwa fidie no ho kora atwe ho. Anya sa de dum no. Okay. He fa na say anopai na ensuo no etoye na what is saying? Abena a disaster. Yes, disaster. Into time now, so no etoy. I think last time we are so flooded. Who the difference between their road or any gas no? Into my drivers now, they are not familiar with the road no. Baby, or talk gas I can see them. But me road no into the me any say my son come back to the office and I make out that office. Oh, the me best no problem. So now okay road as some no yeah road now call a horn problem. So now okay road as some no yeah road now call a horn oh erosion oh shit yeah the gravel goes wow it's now so gravel no yeah. It's not necessary gravel so ni na every ho e de ne ko I didn't mean it, so no, but I got to gravel, no meaning. Ora Ferguson, em say somewhere I show papa sorry why we dey sorry. And yeah, easy sorry pa nemo. We just thank God say onkwa ewo ho hoden na asie bia ha japade dey enso dey call betumi anya foforo what I say but onkwa no dey nya free onsa na say eno ano no tie dey nyame ase e dey me yetiefo nyina nso enkwa Ora Ferguson ye da se papa Ebusuya nso betimi abamu na jani ababedi kasubo mu wo dwumedie no eso ne de ya bowura wo street ni mu ankasa ya se nsuo na toto anasa wo de wo de petepete keke mame hu se petepete ye nso mame hu se to dem pan so a mame hu obi se nsuo de ne kwan ko we de wo se asesa gravel so de ko minnimu the next person you obeka kwa mai ho ya fe what ma CV so akofa ne baba akosu atechiwa minim ne asi wo area mu ho media me se me area mu ha me ka barrier kwan ya de ba so tuom enso ni toye no because ya de abrofo sweeping car ni bia besi so twitwi kwan no so se kama gede ho no de neat ena ye ho no so popo so kakra nti no unhu say yiri bi abefa ho debi na mmokọ na mu ho no mo capital he down eko yilom na va ho de ene mo beti mo ba bi se ne so ne nya to aye den ya be affect obi kakra bi enti won so ba bi a wona no pe wo me yehu line so aye hyen so yesre mo mo ha jake ahoma no mo ntwe mo ho kakra mo ntwe mo ho 0551598321 Ebia na wafre eno ana se emfa obetimi afre 0579 300 na jawo ne yen ababedi kasubo mu ewo dwumadi ne so anopai wo chena pe na bosome no adai na bosome na adai kra ena wo chena so na Ghana manto ye hwe ne pompon so na ene die ne mebusa se mpotem ho ne nsuo na toye no na ho awoso ne mu ayi mu ayiram ne mu agrada net sen Welcome to Monday Morning. Yes,
Afe na wamia wani atimi abawura mu. Kaya kwa eja mu. Nkaya kwa eja mu. Oh, wede my look my friends Ene no. Ohefa na woni na ma no pay churches. Churches new my be Peter my new town. Now a horn what is saying so na gugu Oh man me say Friday ni dey say you ntufo. And I'm here saying you make one washing akatra. And me ne o mata. And me nua berema. And one ne. Ni nsuo na ye no mentimi nda ho ma o because e ho nyina flade. Oh. Tema hefa side. Tema new town. Kose. And I say me sure na ya tutu bibia sana metimi afiri ho. Sana watimi afiri ho. Obi ba I was say ene kwan nye e wa ha say ya mo de gravels obi kura be gu so se ka ja. Omo ye no ma be ye kwan. Enso ne de gravels no nyina ko. Oh. Obi nso ba I was ene kwan mu atutu. Eno so de ko aha de bola pa atwe abadem na nye bola ketua. Sa manfo ne pra bola no gotemu ne kwan ho nom de bu. O katema ayi a new town ho me say wo da ho na bola to awo dem take away aya chichire ne pure water rock. Sorry uti anya loke kwa na la bomba yibi ane nemu but sorry ya semu ebi kura ba enye se uti anya ya sadi enche nti na jame me kura ho no yo churches here da senyamisha pa thank you so much abusuya ade na ye critical wotum sensuo no nya fa akọ na toy ade to mia bebrebe na said churches said tema new town di aba no yenko Daniel hona Daniel minimum arasa denta de ne de a jata buom papa oy my say ayo no de ke yejam ho ko se mse moje line na boso 055 no enti obi afrem mabiem se na afrizie mini ana oni na tema ni tai ko pema o Daniel pa Daniel wa wona wo de jata buom no wapia wa no ayedi Brade nyame Daniel wana wo da jatebu mu na wapia mu anu ayede a wo ba be stre churches wo se tema new town ni tema new town fo nyina nso ye chia mu ai echiechia mu nyina Centers Road for a Shyman under bridge mamo adrese me kasa mbobodi na adeje we boyen Oko cheap and Junction and then Adenta barrier, Moses area, Chiamo, Munina Sonia Copon and Tony Boasiana on Chiamo. Send a do Adenta then a Chiamadina for Nina Zongo Junction for so Chiamo. I see new Legon, Esha Denta, Chili Hobby, Moso Sui Chiamo Papa, ya, and ye as some catoa. Nany other as a bobrafo abo any swan or pay. Max FM. Only I like the transition. The transition is transitioning. Ena James Adenta James so just aja James kwara na anu oba e wo se ne ewra mu ho nyina ho no mada na heaven on earth eti minya sure say nsu atoi minya sure say ebi be kɔ ne dem minya sure enenu akoye new week nti ne yadwene mo ho ne say frɛ na baby a wotie se nso toye sa nto ho no mote sende na ekoso wono mo won new town pick farm amobi ne ebony ne na sefo ba dwowuli na chiri ho no mo nyina no
woman tears and papa send your mother the mother in your boy and sa. See me buno jeje see adien san ya osrani fie san wachi ko bi sa twitwe sika wompo enye kontomre enkanka ye san me hun ko pemre kwemo mini nyampe frama toto fefe shokoto pape agroni from obato me papi portrait me sample my team free teten trade that's a hiring kwanguma wom ula I day show me ding if you up pepe check still strong mengogo manwa mabiashi kanzo don't test me papa sako ala uganda brainy ba maso kabi sem no embasso I'm ready to adapt I bet you any so I bet you so ne Damascus paso ajimi sem chichabo fra hey bravo timika say bet me yes so now kasa in art is the shining light that appear to soar on the road to Damascus no sana bravo dia bonum da hey well you papa enso wo hadwen o si akona diniti atia trema yeah bravo yeah kwadu america trom bravo diniti ansaso mumpini machi ansaso enyo bi ne kumanchi last two Kata vedi kai nyina monye maso obrafo bekin kai ebe mani gisem enkonko twese kai wapo aba kai ebusu ya do wasi mu achisa mu akwa babie mu yesu papa wa ba maximoni ndi uso no po ya tuto si fiba ene de odin kran ne brofuru nyina afa fry na twi kakra fa mu ye be yira twede abebo ya ko news headlines no so akwa kwagye e twegu first round me ya bom nwom na ya mom nwom a ya bom nwom papa defending me crown eno achi ya ko ye billboard so ya boy right street ni mu nso agugu ne ne ase ne mane ade nyina nso ye de mu a kire manya sam ketoa mankede fu wono adamfo no kache no se me pese me ne wo beye gidigidi bibia abako wo de wasem ka ye eno achi nso ya ko street no so no wo mu a enokwane nyame animi enso di omne makọ enso di wo ne makọ a unka wano to mane fa unko na ne atamu de ko na ye ndan enso de me ko obi mfro do mame eno so o ma ba be keka kakra ni nyina bebo amadwumede na timi akọda nim na no so aba pa ho sima aduanan de na wonim se novella e de update e ba be sumo enu ntina ma mi ewura baba waso no was 16 no say won pa bia mo pe 14-year-old girl ope a 14-year-old girl dibre mecha wo se mete hausa minini akofa toko watena se oba nso ne oba so no waje ne Ghana tade ne style no so de edutwam ko fight sen eye wo se me wo say me se me yi 2 years afri so me 14-year-old girl wa bra ya fra me 12 no wo de bi aka ho wo ka se wo na wa ya ade wo ni ade kra the tournament kura de manya hwe wanya hwe oh edosun is so plenty 12-year-old girl I mean the qualification here a 12-year-old girl yes a 12-year-old girl yeah. Good and a baby mama na anu ya na wo udi nchinkre ni boto baako da bia asemu and then also in the world of novellas in the world of novellas things are going on, but before then, no, my to just say fee Max TV or multi TV so. Okay. So when you know what one yanchi and about the other chain. So very scanning. One risk and I say resetting, rescanning, and I say retuning every nina. Ubenya Max TV. No winning one. Anye chigala joweji no meaning one no. Aha, yema. Fatoko. Yeah, sensational one. And see, naturally say, and then my main bo a yimu kakra prima donors and kolei de bia yeta town. Ye di wonchi see ye pesi ye kuo. Ye di wonchi ye di won ma miechire because of wine tia Kendra mpese papa ne be hu se ne ntasa na etiase.
ena maame na wo won taasa no so on pese papa ne behunu papa ne hu na wie kire krampo still kendra sa asoma nkrofo se yen tata maame ni nku no enti maame na wakwa pie baby anka na mo ye kuno kra ena nkola yi ebo mo de ko hu so mo de mo maame ahyensuo ma ye beku na nkola yi omo ni oden omo ye bo mo de save wo mo maame emirikatuo mu ena obi ko tutuo gba ena ko bo maame nan ena nkola yi akoda wo so oh and yes the aye die yen hwe ye mame kakra yen tena ne nche because no mo hide wo bush no because ade boya for na tata wo mo chi still eni akofa enti owura tena yen chen kakra enti nkora ne tena wo mame no mo nchen kakra ane hwe ne nuanom no mo akofa omo mame wo kwa akohwehwe ne nuanom afa omo mame na omo se no classmates aba na omo classmates e be save mo e no mo se no ye nyina ye nko ne kohwe bebia mo mame da ne nkofa no omukọ ya omukọ hwe omo maame a adeboyefo e na wo hwe enso no maame ni so afiri ho obi ara wakola pass no neni so atete no ama na sori kọ e ma nkola ekogina ho se ne ebehu ye maame wo he a na adeboyefo no se obi ne mo na kasa wo hwe we die ye ntunso omo so omukọ ye na nkola edwane ye omo sa akotena ka omukọ ye enti omukọ ye no omo si o de aye de ye papa na nkasa na se ye ka bibi e de kire no ene ye te se ye omo papa no akola na wa pretend se ne ba no ye se wa collapse ya no so that hospital because akola na ye azan so that the father will not go on ayi mayi mu nhia enti na akola na ye sa azan no enti akola yi ko ye omukọ hospital ho because omo frame ye ka se papa na wa hospital omo ko ye ena papa esu ani agye se wo hu kolai wa hagi omo wa tu ena omo nana ne ka se kolai omo yo wa wo ba o ena omo maame papa ne maame a oye grandma no se he mo nye me ba ne makwa me ba ne baba ko pe ena owo ono ne briana wa bra wo nana wo nim se ye wo nkola miensa ena ma papa yi na kola ba ko aba no wa bedada wo abe ka tro se kola nka no wo me mami kwa wo eso mami wa ba life wo hu mami no nti kola mi nsa na ba na mo ka tro wo se ye ne ye papa na se wo gidi mami si won nti e na mami ya pimpam nkola yi nti si se e fra won so mo ye trofo and it will go on and on and on but I don't want to and akrofo mo social media mo so mo abrenti no to say eya won ya say ade no omo hunu bebie be kwakosi but the American is omo nya botere e mo nya botere because ye say ye kan oh ye wo asem bia ya ye kan wo twi mo say ani say ye wo yesi fufo na wo chasa wo no ho kwan fufo ne mbeya na wo de wo no e na oba nso kwahye adwaye no onye mpie na bia no wo siesie no ho enti no na tre say ma mo de abotre na sese munya na social media say ye mo ya say ade de ya yim hihye no munya botre na yi mama mo nko di mo nko num nsuo no na I don't know all this one sunti mu de montomo bo asem mo no mo nkwan no ma banchini sisumi enwo banchini montomo boara enti no ye ba wild flower so a Helena Montoya mami ya Red Dragon efi okunu dada akwakotwetwa agye no wakwakotwetwa agye no to western say ose enye one ne Red Dragon biom avie adwuma wo ye nyina so oba expose sa mami akosiaga enkrofo wase one omo kokoti nya ya kotrete na omo nyina ya diska mo binum ya trete na obinum nti obi adwane se wontumi ndi asem no ontumi mbe gina court enkodi adase yes the woman anymore and if you are gente papa just wakwakoje maame no owo the motive awode ye and if you one maame omo akoye baako afi ade ntebusua nyankwada na ade ntebusua nyankwada ene nsem bebre 19 no ivy obeye denie